Nyalande 14 almuɓe rewɓe. Yesu ina habratno kabaru laamu Allah. Almuɓe 12 ɓe e rewɓe dandaɓe e seedeneji ina ndewno e makko. Mari Madeleine, San debbo Cuusa batulo gonɗo galle Erod, e Susanna. Ko waɗi rewɓe ina ndewatno e Yesu? Ko waɗi inɗe ɓen rewɓe ina jangte? Yesu anda indam, hol sababu ina heewi fayida?